Arvagla, buna tokçular, bugünkü sabahımızın teması sözdün kuramı, ungu jana müçö. Biz demek tildin morfologiya bölümü boyunça söz kılıp atabız. Bul ötülgön tema kaytaloo sabagı. Sabaktın maksatı sözdün kuramı, ungu jana müçö jönündө kaytaloo menen түшүнүктүү бекемдөө, ungu müçөгө ажыратып талдоого жетишүү. Мисалдардын негизинде ата мекенди сүйүүгө, adamды, жолдошчулукту кадырлоого үйрөнүү. Söz ungu жана мүчөдөн турат. Nak мүчө жалганбай эле ungu түрүндө турушу ыктымал. Демек бул ал тубаса сөз болуп эсептелинет. Көпчүлүк учурда unguга мүчө жалганып турат. Анда балким сөз жасоочу мүчөбү же сөз өзгөртүүчү мүчөбү жалганып турган учуру арбын. Эми ушул сөздүн уңгусуна кайрылалы. Уңгу дегенибиз эмне? Уңгу дегенибиз сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү болуп саналат. Алар өз алдынча туруп бир маанини билдиришет жана башка сөздөрдүн жасалышына негиз болушат. Ошондой эле тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурабаган туруктуу бөлүк болуп саналат. Мүчө уңгуга уланган, өз алдынча турганда маани бербеген бөлүк болуп саналат. Уңгунун аягындагы үндүү жана үнсүз тыбыштарга карай бир нече вариантта өзгөрөт. Мүчөлөр уңгуга уланганда лексикалык мааниге ээ болот. Ошол мүчөлөр аткарган кызматына карай сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү деп бөлүнөт. Эми сөз жасоочу мүчөлөргө кайрылардын алдында дагы бир жолу эсиңерге салам. Демек, уңгу бул сөздүн маани берип турган кичинекей бөлүгү экен. Эң кичине бөлүгү экен. Тактап айтканда, тиги андан ары ажыратып жиберүүгө мүмкүн болбогон маани берип турган түпкү бөлүгү. Түпкү бөлүгү. Ал эми сөздүн ага уланган бөлүгү бул мүчө деп аталат экен. Мүчө экиге бөлүнүп атат. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү. Демек, сөз жасоочу мүчөлөр уңгуга улангандан кийин анын лексикалык маанисин толук өзгөртүп, жаңы маанидеги сөз жасайт. Ошондуктан алар сөз жасоочу мүчөлөр деп аталат. Мисалы, мал деген сөздү алалы. Кышта жайылып жүргөн эле мал. Чы мүчөсүн уласак, малчы деп малды кайтарган адам жөнүндөгү маани келип чыгып атат. Малдын ээси мындайча айтканда. Жаңы маани пайда болуп атат. Демек, бул сөз жасоочу мүчө болуп атат, чы мүчөсү. Сыйла дегенде, сый эмне? Сый бул тататооч. Ла мүчөсүн улап эмне кыл? Сыйла. Демек, буйрук этиш келип чыгып атат, этиш кыймыл аракетти билдирген. Жаңы сөз пайда болуп атат. Демек, чы мүчөсү жерде, ла мүчөсү өкөтең сөз жасоочу мүчө болуп атат. Биз уңгуну дайыма тегерек үстүнө жондотуп, тегерек кылып белгилеп жүрөбүз. Ал эми сөз жасоочу мүчөнү 3 буруштук менен тик белгилеп жүрөбүз. 3 буруштук кылып мүчөнүн үстүнө, лаанын үстүнө. Демек, муну билүү өтө зарыл. Себеби сөз жасоочу менен сөз өзгөртүүчү мүчөнү айырмалай билебизби? Ошону текшерүүдө, өзүбүзгө анализ кылууда бул чоң роль ойнойт. Эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болсо,
Unguğa ulangandan keyin anın leksikalik manisini özgörtpeyt. Yaңy manidegi söz da jasalbayt. Jön gana oşol sözdün har kanday formalaryny paýda kılat. Munday müçelerge jönleme müçeler, jak müçeler, taandyk müçeler, jolbosa köpçük sandy bilgise turgan lar müçesi, jolbosa yetiştin çak müçeleri degende şul şaýakty müçeler kirer. Misal alyp göreli. Togo degen söz turat. Ungusu to. Belgiledik. Go gaýsy müçe? Go gaýsy müçe? Sonra barış jönlemesinin müçesi. Demek negizgi müçe gale, anın özgörgen varianty bolup atat togo. Emnege, kayda sorularına cevap bolup düşýär. Demek bul to degen başka bir maniga ötüp ketken jok. Bayağı ele to, anın forması ile özgörülüp atat. Demek go müçesi bul söz özgörtüçü müçeken. Demek söz özgörtüçü müçönün üstün biz 4 çarçı kılıp belgilep türebiz. 4 çarçı. Söz jasooну 3 buruşluk degenimiz. Tik. Bul söz özgörtüçünü 4 çarçı kılıp belgiledik. Balasımın degende. Ungusu bala. Bal degen söz var. Biz jana aytkanbız. Sözdün en mani berip turgan en tüpkü bölügü. En kiçinekey tüpkü bölügü ungu bolat degenimiz. Gebiröňer oýlaşman mümkin. Bal degen mani berip turgan bölügü da dep. Anın bu bala menen teşesi jok. Demek bir yerde bala ungusu. Bala. S. Balası. Anın balası. Kaysy müçe? S degen. Kana jazamdaşkıla. Kaysy müçesi? Tura azamat. Jaktaandyk müçe. Üçüncü jaktın jaktaandyk müçesi. S. Demek bala degende jaňy many ötkörüp ýegen jok. Oşoň ile formasyny özgörtüp atat. Demek bu söz özgörtüçü müçeken 4 buruşluk bolup belgiledik. Mın gaýsy müçe? Balası mın. Tura jak müçe? Gaýsyl jak? Owa, birinci jak. Çekelik türü. Balası mın. Demek 4 çarçı söz özgörtüçü müçe katary 4 çarçı kılıp belgiledik. Düşünüktü da emi şunday negizde işlep göreli. İşlep göreli. Mına bışıkta öğretinde Saldoğunun ülgüsünü görsettim. Enenin meğerimi künden jylygy. Enenin degen sözdün ungusu ene. Kim? Ene. Zatatoç söz türkümü boýunça. Nin. Kimdin? Enenin. İlik jönlemesinin müçesi söz özgörtüçü müçe. Söz. Ene degen sözdün leksikalik manisi özgörgön jok. Nin müçesi jalgangandan keyin. Meğerimi degen sözdün ungusu meğerim. Emne meğerim? Zatatoç. Meğerimi i. Üçüncü jaktın taandyk müçesi. Demek jak taandyk müçe. Söz özgörtüçü müçe. Künden degen sözdün ungusu kün. Emne? Kün. Zatatoç. Emneden? Künden. Dön müçesi. Dan müçesinin özgörgön türü. Demek çygyş jönlemesinin müçesi. Söz özgörtüçü müçe. Jylygy degen söz. Ungu türündegi turgan sınatoç. Kanday? Jylygy. Demek sapatlyksın. Mına uşunday kılıp taldaýbız. Çünkü demek barıňar jazyp atasyňar. Barıňar jazyp atasyňar. Men süýlem okup atam. Sylagandy jazyp atabız. Sylagandy men daima bilemin. Kıskalaýa aýtaly. Sylagandy men daima bilemin. Şunda ungu müçegi ajyratasyňar. Men aýabay jönököý berdim. Ungunu, söz jasoçu müçönü, söz özgörtüğü müçönü özünün belgisi menen belgilep atabız. Bütköniňer ekrandan maga görsetösüňer.
Azamatsыңар, aktivleşip atasыңar. Şondoy tez bat işleşibiz gerek. Emi tapşırmany alaly. Tapşırmany aýabaganday jönököy berdim. Uňguny müçelördi öz belgisi menen belgilö. Men bu jerge sözlerdi görsetdim. Uňgu müçögü ajratyp koydum silerge jardamdaşyp. Giňinkisinde mınday kılbaýmyn. Gitebine Namalköy, Kavanak, Uykuçul, Nısapsız, Baltala, Baran, Kırgızça, Jaylata, bizdikinde atasın, maksatın degen siyaktölü toluk beremin. Birok hazır silerge menin jardamım bolsun. Uşunday negizde ajratat ekenmiz dep bilip jürgüde boluşuňar gerek. Silerden mildet demek tapşırmany atkaryuda. Bölünüp turgan uňgunun üstüne demek özünün belgisini koyosuňar, tegerek üstüne. Egerde söz özgörtүүçü müçe bolsa, törçar çygylyp belgilediňer. Söz jasoğuçu müçe bolsa, 3 buruşluk menen belgilediňer. Mına uşintiп öz belgisi menenle belgilep koyup, anan maga jönötösüňer. Düşünüktübü? Emese, hurmatly okuwçylar, sababysy jyýyndyktayly. Bugün biz Tildi morfologiya bölümüne gaýrylyp, andagı sözdüň kuramy uňgu müçöge toktolup gaýtaladyk. Uňgu degenimiz emne ekendigi, müçö degenimiz emne ekendigi, müçönün söz jasoğuçu, söz özgörtүүçü bolup bölüne turgandygy, demek söz jasoğuçu müçöde sözdüň manisi jaňy maniga öte turgandygy, söz özgörtүүçüde anday emes, jönle formalyk jagyndan özgöre turgandygy, alardyn bardygy misal menen bekemdeldi. Üýge tapşyrma uşul negizde berildi. Menimçe bul ötülgön materialdy jakşylap esibizge salyp aldyk dep oýloýmyn. Ekinçi bul maselede taldoody hiç kanday kata getirbeýiz degen şenimdemin. Suroňlar barby? Suroňlar jok bolsa, görüşgönçe aman esen bolgula. Biz uşunu menen sabagybızdy jyýyntyktayбыз. Jakşı bargyla.